mwabantu mwe iki gikombe nticoroshe World Cup y'amakrebe ni ihiganwa rishasha rigitangira ryabera muri Amerika. Rero kuko musanzwe mudukurikirana ni twebwe twagarutse kuri Mike kugira ngo tubashe kubashikiriza ukuntu imikinire cyangwa se amamatch yagiye araba muri no weekend ishize. Mwijoro ryani posho ari ryo bucari niyinga twabonye Inter Miami iriko ikina na Al Ahly yo muri Egypt. Tubona ayo matimu yombi anganyije, nta timu nimwe yigeze yinjizwa igitsindo. Turabona hariya muri Amerika umugardie mu gice ca mbere, umugardie wa Inter Miami yagerageje gusova timu yiwe ndetse anakuramo na penalty. Yakoze ibintu bidasanzwe cyane. Tugiye mu gice ca kabiri, Inter Miami yagarutse ikomeye cyane mu buryo yaje isatira ndetse kugeza naho umunyezamu wabo nawe ubwabo yaje arabasova, afata timu yarayisova. Ariko nyuma y'abo bagardie babiri tubona uwakurikiye wigenje neza muri urwo rukino yari Messi. Rero Messi aracarimo, benshi baribaza ko yashaje nta muntu kirimo, ariko Messi ni umuntu ugikomeye. Rero munyamakuru ngira ngo Messi wabonye ibintu yakoze muri ya match? Yego nabonye nyine, naragerageje naje kureba ndaparticipa, mbona yakoze ibintu bidasanzwe cyane, umukinnyi mwiza cyane. Nyine timu ya Inter Miami na Al Ahly narabikurikiranye nyine bya munsi, ndareba nyine mbona wakoze ibintu bidasanzwe kandi byiza cyane. Yego ndetse na Messi hari igori yananiwe yahushije mu munota wa nyuma, ndetse yaragiye guhesha intsinzi itimu yiwe ya Inter Miami. Reka rero dusimbira hariya, dufate kwanza muri poule yabo. Al Ahly niyo ifashe umwanya wa mbere, FC Porto yanganyije na Palmeiras, urumva nayo byaranganyije. Urumva yuko itimu zose muri iyo poule yabo nta nimwe yigeze itsinda yindi, haracyari akazi gakomeye bwana munyamakuru. Rero tugiye kubona, reka turangize cyangwa se dusimbire ku yindi match yabaye ejo niyinga, imatch itari yoroshe cyane ya Bayern yariko ikina ni timu novuga yuko itabigize umwuga, ni timu yariya muri za Australia. Ntabwo ari timu yabigize umwuga, ntibihembwa n'igihugu. Rero muri uko kudahembwa n'igihugu, benshi muri bo usanga ari abashoferi, ugasanga abandi n'abamaso, abandi ugasanga n'abafundi, ariko rowe bose baza guhurizwa muri timu. Ndetse ugiye kureba kuri classement ya FIFA, twagiye tubona neza yuko muri yo classement ya FIFA ari iya nyuma cyane, ndetse n'itimu zo mu Burundi hafi ya zose nizo ziri imbere yo muri classement. Urumva nuko tugerageje kureba uburyo iyo timu yinjiye muri championnat, nivyo bitangaje cyane kuko isanzwe ari timu idakomeye. Ariko impamvu yinjiye hariya twagiye tubona ni impamvu yuko yatwaye Champions League ya Oceania, iriya muri Oceania, ngira ngo nuko niyo mpamvu yabonye iyo tike. Rero twagiye tubona hariya Bayern Munich yabateye ibitego 10, ibintu z'amateka cyane tutarigera tubona muri no myaka yashize, kuko twagiye tubona mu yandi match iyi ngiyo yabaye agahomera muntu. Ngira ngo ya match twarayirebanye, wabonye ukuntu babatsinze ibitego byinshi cyane. Bayern Munich ngira ngo warayibonye, tubonye ko rifite abajuri bakomeye cyane. Rero hariya twagiye tubona umusore bita Musiala, umujwera akomeye cyane muri kino kinyejana, yatsinze hat-trick wenyine. Twagiye tubona abaholisi bashyizemo ibitego, tubona ba Coman ni umujweri yaramaze iminsi ari mu mvune, ariko yagarutse mu buryo bwiza. Thomas Müller ariko arasezera muri kino muri kariyere yiwe yo gukina cyangwa se ya sport, ariko kandi twagiye tubona atsinda ibitego bibiri. Rero biriya ni ibitsindo
tuzomwibukiraho yagiye akora ibitangaza. Rero uyu musaza tuzamwibuka cyane, respect for him. Ikindi gikomeye cyane, twage tubona n'abandi bajure bagiye bitwara neza batsinda amadouble, abo bose vraiment turashobora kubashimira ukuntu bitwaye neza bagatsinda kari agatimu, ndetse nuko nyine babana boroheye ariko bari kubatsinda byinshi kurushiza hariya. Rero munyamakuru nuko byagenze, Bayern itsinda iyo timu yariya muri Australia ibitsindo 10 byose ku busa, ntibigeze bakozamo, ariko kandi byumvikana kuko ni timu itaragize umwuga badahembwa, niyo mpamvu wabonye bari kubitwara kuriya. Ndetse baragerageje no kubona kitimu nka Bayern iriko ikora ibitangaza nka biriya. Rero reka dusimbira hariya ku munsi w'ejo hari match yari yitezwe cyane. Iyo match nta yindi yari match ya Paris Saint-Germain yari kwikina na Atletico de Madrid. Imwe ni timu yo mu Faransa, iyindi ni muri Espagne. Duhereye hariya mu Faransa, iyi timu niyo yonyine yaserukiye muri kiriya gihugu, niyo yaserukiye y'amaklebe y'isi yose. Kuko twage tubona mu yandi muri biriya bihugu bikomeye cyane twage tubona ziserukirwa n'amatima abiri, ariko muri biriya bihugu bikomeye cyane twabonye Paris Saint-Germain yonyine yaserukiye. Rero ni timu bunyine iyoboye isi, kuko itimu yatwaye Champions League niyo dukonsitara kuko iyoboye isi. Kandi muzi kuri n'umugoroba twaraye tubonye kuko yatweretse nyine kuko ikiyoboye isi, yakoze ibitangaza. Natwe ubwacu turatangara tubonye match, twariko tureba match hariya. Ni ibintu bitari bisanzwe bwana munyamakuru. Hariya ahantu twage tubona Paris Saint-Germain yabyitwayemo neza, itsinda ibitsindo byinshi, itsinda Atletico Madrid yatsinzwe n'umujure witwa Fabien Luis, ndetse akaba akomokara muri Espagne nyine. Vitina ni umujure akomokara muri Portugal, naho kubitamo ikindi tubona uwundi mujure bahita ni Mayulu, tubona n'uwundi wita ni Kang In akomokara muri Korea. Rero bitwaye mu buryo budasanzwe batsinda Atletico Madrid ibitsindo byose bine, idakojejemo na kimwe. Ni ibintu byari bidasanzwe hariya kuri stade hara muri Amerika. Twaratangaye tubonye iriya match, shukura twari tubyiteza, ariko kandi tuzi neza ko Paris Saint-Germain yemwe nk'abantu mwe mumenye neza yuko iriya ni timu jewe favorize yo kushobora gutwara igikombe, kuko ukuntu ikirikina je nziza cyane. Dusubiye kuri Atletico nayo yagize ikibazo, ndetse bayiheza rouge, baheza umujore bita ngo ni Clément Lenglet, bamukubise carton rouge mwikosa yari amaze gukora, ariko kandi yari yakoze ijyambira muheza jaune, bakubita jaune ya kabiri avamo. Rero igihe yavuyemo noneho Atletico ingufu zarashize. Ariko kandi twabonye hariya yari yaronse igitsindo, biza kurangira bacanze ku mpamvu z'uko bari bagiyorije. Rero nuko byaba byifashe ku munsi w'ejo. Twagiye tubona abantu imatch zikomeye cyane, nukuri iriganwa ryakomeye cyane, harimo ama surprise, hari kaga ndabonekamo ibitego byinshi. Bayern yatsinze 10, Paris Saint-Germain itsinda ibitego 4. Rero reka tuve mu match ukuntu yagiye ahura, reka tugaruke. Ariko kandi tugiye muri no tsinda ryabo turabona Paris Saint-Germain iri ku mwanya wa mbere, Botafogo nayo iri ku mwanya wa kabiri, Sito Sound nayo ikaba ku mwanya wa gatatu, Atletico Madrid ikaba ku mwanya wa kane. Iyi Botafogo niyo ikomoka mu gihugu ca Brazil, yatsinze Sito Sound yo muri USA, kandi itsinda irushije cyane. Rero ibi ni ibintu twagiye tubona ku munsi w'ejo, byari bitangaza bidasanzwe. Ariko tugarutse hariya muri Amerika, ikupe iri kwirabera, twagiye tubona neza yuko hari amastade matoya bigereranyijwe nayo dusanzwe tubona ku mugabane wa Burayi. Hariho amastade matoya mu buryo garde ashobora gutera ishoti ugasanga igeze ku wundi mugarde. Nukuri ni ibintu twabonye turatangara, ndetse ureze n'amastade yabo ntiyubatse ari ku rwego rwo hasi cyane, ndetse uriko turareba tubona ndetse n'amakamera ariko afata ayo mashusho ntabwo agaragara neza, ndetse tubona nkaho riciriritse. Twebwe rero ni ibintu bitangaje, uri kubona ugira none ngo ni imikino y'amajonjoro, urumva tubona amenya ko ari championnat. Ariko kandi reka twitege kuko bizogenda bigenda neza. Ariko twarabonye ko hari budasanzwe bw'izino timu zombi, cyangwa se bino bihugu bitandukanye byo muri Europe n'ibyo muri Amerika,
ni ukuri Europe hari ikintu imaze gusumbya Amerika mu bintu bijanye n'umupira. Rero ivyo ni ibintu twage tubona twenyine hariya, tubona kuko ari ibintu bidasanzwe. Rero bakunzi ba Chivier Dreams, turashimye kuba mukomeje kudukurikirana kibiriraho cyangwa se abakunzi bacu ba siporo, nuko inkino zaraye zigenze, mukomeze mudukurikirana, n'ubundi tuzogenda tubashikiriza izindi nkino. Uno munsi hari zihari, ni uko iminsi izokomeza igenda tuzogenda tubashikiriza uko imatch zagiye zigenza. Murakoze cyane, turabakunda.